Mbwira ibintu bitatu bikwisi biryoha cyane. Bitatu. Icyambere umugore araryoha. Kuko impamvu umugore aryoha arakubyarira. Ikindi cya kabiri kiryoha. Kunya biraryoha buriya. Iyo kunya ubishaka ukanya bye nabyo biraryoha. Warwaye agakanzu se? Oya, nubwo waba utarwaye agakanzu ariko ushaka kujya muri toilette. Nabyo biraryoha. Ikindi cya gatatu kiryoha cya gatatu gutunga amafaranga. Ahubwo nibaza aho gutunga amafaranga byakabaye bya mbere. Gutunga amafaranga ari wahita avuga ngo kurya biraryoha kuko ntabwo warya ibiryo ngo bikuryohe udafite amafaranga. Rero iyo ufite amafaranga urya neza. Ushobora kugenda ukagura agakoko k'akanyarwanda, kandi izi nkoko zateye ko z'ibipondezi, ukagura agakoko, ukagura imodokari, ukavuga iti uyu munsi ndashaka kujya kurya muri Serena, yaba iy'Igisenyi yaba iy'Ikigali, bose ukajya kuharya. Kubera iki? Kubera amafaranga. Ukavuga uti ndashaka kujya kurya i Paris mu Bufaransa. Ibi byose amafaranga atuma ibintu bikuryohera. Ariko nawe ushobora kuba wakunda kuryoshya. Kuryoshya bwa nibwo bwa mbere ushaka ubuti. Reka njye kureba match mu Bufaransa ya Paris Saint-Germain n'indi kipe kugira ngo ndebe amaso ku maso Mbappe. Ejo Mbappe se akina muri Paris Saint-Germain? Oya, yayivuyemo ajya gukina muri Real Madrid. Yego. Ariko avuka mu Bufaransa kuko akina ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Wamenye match ya Chelsea na PSG warayirebye se? Ngende mu Chelsea twatsinze ibitego 3 ku busa. Abatsinze ngiye agatotsi kahise kantwara ibitego byagiyemo nasinziriye. Ubu nta n'umukinnyi umwe basi uzi wabaye umukinnyi w'irushanwa. Ngolo Kante. Chelsea. Ngolo Kante se akina muri Chelsea? Akina muri Chelsea. Ngolo Kante akina muri Chelsea? Nta gufana Chelsea inzovu. Yese urayifana. Ari Ngolo Kante akina muri Chelsea? Wenda bizufana APR ufate kuko sogokuru wari umusirikare ufana amakipe y'abasirikare. Hanze haba ikipe ya gisirikare. Zirahari muri Kenya, mu Rwanda. Nta gihugu baki ibihugu byinshi bigira amakipe ya gisirikare. Ikigaragara cyo uheruka Chelsea ya kera. Iyo nawe mbwira abakiri batatu. Nje nawe nkubwira batatu ndashaka kumbwira nkubwira 10. Bavuke. Aho yarangara bakubwira. Nabuze. Ubu nuwatsinze nkwibutse izina rimwe. Cole Palmer nauzi. Ende? Cole Palmer nauzi. Cole Palmer. Cole Palmer. Palmer. Nawe. Siwera. Yatsinze gihe kisi. Nga. Dukina na Paris Saint-Germain. Kandi ngufana Chelsea. Chelsea turakomeye bye. Ariko uziko uru n'umwe turakomeye. Uziko amaze kubona ko ufana ikipe itsinze we usibye rero yonyine ahandi ufana izatsinze. Oya. Yego. Ngiye hanze fana Chelsea. Nkafana Chelsea utazi n'abakinnyi bayo. Nkafana iriya kipe yo kwa Real Madrid bayita ngo ikindi. Barcelona. Barca. Mbere Mbappe akiri mu Bufaransa nafanaga Paris Saint-Germain. Ariko Mbappe agendeye Paris Saint-Germain nabaye nyiparitse gatoya. Ariko nanone ntabwo nafana Real Madrid kuko basigaye ari abaswa. Basigaye ari abaswa gute? Nubwo umukinnyi wanjye nkunda yagiyemo ariko basigaye ari abaswa. Nasi iyo ukunda umukinnyi urumva nkabura nk'abafana ba Cristiano urumva ikipe yose agiyemo bahita bayifana. Ese burawe hagati ya Messi na Cristiano ukunda nde? Bose nta numwe. Kuki? Nta numwe. Kubera iki se nta numwe? Cyokora buriya mpfe guhitamo neza. Nahitamo Messi kuko twenda kureshya. Messi mwenda kureshya uziko gusumba se? Ansoma santimetero nka Venezuela se. Nawe kubera amafaranga undi twareshaga nuko hari ukuntu ngo bamukoza bamuremure ho gatoya. Kubera amafaranga. Nanjye wankubita nka miliyari nk'icumi. Naba muremure.